العتاوله، قلت ان هو بيكسب وانا بصراحه كنت فاقد الامل، لكن انا قررت ان اجربه مره كمان، بس المره دي بقى ما قررتش ان اجرب علبه. واحد اتنين تلاته، جبت ثلاث علب النهارده هنفتحوهم مع بعض ونشوفوا، يا ريت يعوضونا على الايام اللي فاتت. انا متحمس جدا المره دي، لان المره دي مش علبه واحده، دول ثلاثه، واكيد هيقابلنا حاجه مختلفه. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وما تنسوش سبسكرايب. يلا بينا نبدا الفيديو. جبنا طبعا مخصوص عشان نملاه فلوس. بسم الله. شوفوا بقى ايه العلبه اهي. نبدا اول واحده. بسم الله. يا ريت بقى حاجه بقى كده ايه. الاولى فاضيه خالص، مفيش اي حاجه خالص خالص خالص. تاني واحد. يا جماعه ادعوا ان الموضوع يبقى تعويض. اول 5 جنيه. كسبنا 5 جنيه اخيرا اخيرا.